Ngibingelele ngiphinde nginamkelana kwabathandi bomculo wamaskandi kule channel ke enilethela indaba zamaskandi ezifika ngaso ke isikhathi ukususele ke ukukhuluma ke uMlandeli ke kamthandeni ngesikhathi ke esho ke ukuthi ke ukhuzani ke akayeke uMona adedele ke yona ke iParis ke kube yona ke enqamla ke unyaka engamphazamisi ke uza kwabo njengoba ke iParis ke ivutha ke amalanga awuyizwele ke nayi ke lensizwa ke isho bokhoma ukuthi ke adedele ke iParis ke ivotelwe inqamle ke unyaka ngabe ke mbukele ukuthini ke okwakho ke uPaula mayilana ke nalo ke lolu daba lensizwa ukuthi ke ukhuzani ke akathi ke ukhoxesa ke ekuvotelweni ke ingoma yakhe ke lena ke ethi ke umjolo kuvotelwe ke yona ke yo iParis ke kamthandeni ke besingakuke mbukeli ebengulethela zona namhlanje siyabonga imiqiniso njengemtefo bafowethu bafowethu uyabona le ngoma kamthandeni bafowethu iParis bafowethu leya ngoma lena bafowethu akuyona ingoma yokuphazanyiswa leyani ukuthi ihlukanisa unyaka ngiyacela nje ngane zakwethu senze nje iqiniso bafowethu umthandeni mfowethu usebenze kakhulu benolwana kule ngoma asibanikezeni nje mfowethu imfanelo zawo bafowethu ihlukanise nje unyaka bafowethu yabona lento eyenziwa omunye ubhuti nje lo ophikisana neParis asikho isidingo salento ayenzayo mfowethu lento ayenza imbangela isigcwagcwa kubantu sokuthi ezebonakala ukuthi uMona lento ayenza ukuthi usehambe ekhankasa hambe egwaza zonke indawo ngoba nakhe efuna kuwinena mfethu yabona kwesinye isikhathi umuntu oza kweni mfethu ume ukuthi ushayile into yakhe imnandi cha mnikeze mfethu umbongele umsupport nawo nisupportane bafowethu abome lento yokucindezelana ayifuneki bafowethu iParis kufanele ihlukanise unyaka khuzani mfowethu mfowethu yekela iParis ihlukanise unyaka